Yes, alright. Tubaha ikaze hano kuri Main News TV, tukaba tugiye kubagezaho amakuru aba yaranze iyi weekend ishize kabisa. Turi ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa kane umwaka wa 2024 kuri Main News TV. Rero wowe niba utarakora subscribe ni ikibazo gikomeye cyane, turagusaba gukora subscribe kugira ujye unogerwa n'ibiganiro tukugezaho buri munsi. Gusa ntago ndi nyine ndi kumwe n'umuvandimwe Safari David. Safari meze bite? Meze neza Mr. David. Ya nanjye meze neza kabisa, ndashima Imana. Ni amahoro kabisa. Weekend yari imeze ite? Weekend yari imeze neza cyane. Safari rero dukubita tubangura, ntabwo turi butinde gusa ugiye kudutangiza amakuru yo mu Rwanda kabisa. Utubwire muri iyi weekend byagenze gute, utubwire kabisa ibintu byaranze iyi weekend muri shampiyona y'umupira w'amaguru hano mu Rwanda Premier League. Twihuta cyane, tubwire kabisa ukuntu bimeze. Yes, yego David, ngira ngo nk'uko wabivuze mu Rwanda nta kindi cyavugaga muri iyi weekend, nicyo bita Rwanda Premier League cyangwa se Rwanda National Premier League. Yarakomezaga rero ku munsi wayo ngira ngo wa 20, byari kuwa kane, byahereye kuwa kane. Ikipe ya Etoile de l'Est yari yagiye gusura ikipe yari yakiriye ikipe ya Gasogi Right. Yego, Gasogi United, Gasogi yari yakiriye yego, Gasogi yari yakiriye ikipe ya Etoile de l'Est. Byarangiye rero ikipe ya Etoile de l'Est itsinze Gasogi United igitego kimwe gusa. Abantu bakomeza kugenda bibaza ati se iyi Etoile de l'Est ikomeje gutsinda imikino myinshi ku imikino yikurikiranya, ese izamanuka, ese izabona muri iki cyiciro? Ubona ko Etoile de l'Est ifite ukuntu yikosoyemo gatoya. Hanyuma kuwa gatanu bukeye bwaho, byari tariki 29 z'ukwezi kwa gatatu, ikipe y'Amagaju yari yakiriye ikipe ya Marine hariya hepfo mu majyepfo. Yaje kurangira rero ikipe y'Amagaju itsinze Marine FC igitego kimwe ku busa. Hanyuma bukeye bwaho kuwa gatandatu rero tariki 30 z'ukwezi kwa gatatu, ikipe ya Gorilla ya muvandimwe Haji Mudaheranwa yakiriye ikipe ya Police kwitsinda ibitego 2 ku busa. Abantu bakomeza kugenda bibaza ati se iyi Police ya Mashami Vincent iragana hehe mu by'ukuri, ko ikomeje kugenda itungura abantu itsindwa umusubirizo. Hanyuma rero kuri uwo munsi ikipe ya Rayon Sport yari yakiriwe n'ikipe ya Mukura Victory Sport. Yaje kurangira rero ikipe ya Rayon itsinze ikipe ya Mukura igitego kimwe ku busa. Igitego cy'umuvandimwe Ngendahimana Eric ukomeje kugenda yigaragaza ku mikino ikomeye nubwo atabanzamo. Iyi match yari yakabirijwe cyane. Abanyahuye, umuvugizi w'ikipe ya Mukura bamwita Gatera Edmond, yari yatangaje cyane, ariko n'ubundi byaje kuba ubusa kuko ikipe ya Rayon Sport yavanyeyo amanota yayo 3 anashimangira umwanya wayo wa kabiri. Hanyuma rero bwarakeye ku itariki 31 hari ku cyumweru, ubwo ni ku munsi w'ejo hashize, ikipe ya APR yanganyije n'ikipe ya Muhazi United igitego kimwe kuri kimwe. Ndakwibutsa yuko iyi Muhazi yanganyije na APR ifite ikarita y'umutuku, nyamara iyi APR rero ikomeje kugenda itwereka cyangwa se itwemeza cyangwa se ishimangira ko ishaka gukora icyo bita unbeaten run cyangwa se gutwara igikombe cya shampiyona idatsinzwe. Kuko ikipe ya Muhazi niwe yari yabanje igitego kabisa, ubundi uwo bita Victor Mbawuma agaruka yishura kabisa. Yego. Hanyuma rero ikipe ya Bugesera yanganyije n'ikipe ya Etincelle ibitego 2-2. Bigaragaza iki cyangwa se ibi birimo kugaragaza ishusho kuri aya makipe atatu amanuka? Ibi ni iki byongeye kuri Etincelle? Waba ufite urutonde kutubwire uburyo Etincelle yahise yiyongera? Uraza kutubwira uburyo Etincelle kabisa niba byayihaye avantage. Yego, ibi Etincelle yabyungukiyemo cyane. Yanganyije rero n'ikipe ya Bugesera ibitego 2-2. Hanyuma ASD Kigali yagiye gutsindira Sunrise hariya kuri stade Mabati ibitego 2 ku busa. Hanyuma rero Kiyovu Sport yatsinze Musanze FC ibitego 3-1. Byakomeje yatumije nibaza se iyi Musanze ya gatatu koko, iyi Musanze yatsinze amakipe yose, Kiyovu yayitsindishije iki?
yego ni gutyo rero byagenze, ni gutyo shampiyona, ni gutyo imikino yari ihagaze. Muti rero urutonde ruhagaze ushobora kutubwira amakipe atanu ya mbere kabisa tukamenya uko urutonde ruhagaze? Yego, ekipe ya APR, right? Yes, ikipe ya APR rero ni ya mbere n'amanota 59. Hanyuma Rayon Sport cyangwa Rayon Sport ni ya kabiri n'amanota 48. Musanze FC ni ya gatatu n'amanota 48. Hanyuma Mukura Victory Sport Elwazi ni ya gatanu, ni ya kane n'amanota 39. hanyuma ASD Kigali nyuma yo gutsinda ikipe ya Sunrise yaje ku mwanya wa gatanu n'amanota 37. hanyuma rero Polisi ni ya gatandatu n'amanota 36. Amagaju na ya karindwi n'amanota 35. Kiyovu Sport ni ya munani n'amanota 38. hanyuma Muhazi United ni ya cyenda n'amanota 32. Gasogi United ni ya 10 n'amanota 29. hanyuma rero amakipe atatu arimo kurwana n'ubuzima. iya mbere harimo Etat de l'Est ni ya nyuma n'amanota 20. Bugesera Football Club ni ya 15 n'amanota 28. hanyuma Sunrise nyuma yo gutsindwa na ASD Kigali yabaye 14 n'amanota 26. ikipe ya Etincelle yabyungukiyemo cyane kuko yahisigiye imbere ya Sunrise, right? yahisigiye imbere ya Sunrise ku mwanya wa 13 n'amanota ngahe yahise na Sunrise n'amanota 26. ahubwo ikinyuranyo ni ikijyanye cy'ibitego zatsinzwe. Sunrise yatsinzwe ibitego byinshi kurusha Etincelle. Sunrise irimo umwenda w'ibitego 10, Etincelle irimo umwenda w'ibitego 9. Yasef kugira ngo niba mu Rwanda nta kintu wari udusigarije twakomeza tugahita twambuka tukajya ku mugabane w'i Burayi hariya mu Bwongereza kabisa naho hari imikino myinshi cyane igiye itandukanye. Reka twihute cyane rero ku munsi wo kuwa gatandatu ni Premier League shampiyona yo mu gihugu cy'Ubwongereza bita Newcastle United ndetse n'ikipe ya West Ham nizo zabimburiye andi makipe kabisa. Hari ku isaha y'isa 8:30 rero ubwo Newcastle yakinaga na West Ham iza kurangira rero ari ibitego 4-3 ku munota wa 21 wonyine wo bita Michael Antonio kuri assist ya Lucas Paqueta kabisa shiramo igitego cya mbere ku ruhande rwa West Ham. hanyuma ku umunota mwibutsa ko mbere yaho ku munota wa gatandatu bita Alexander Isaac yari yatsinze igitego cya Newcastle United cya penalty kabisa. umunota wa 45 rero n'iminota 9 y'inyongera uwo bita Mohamed Kudus kuri assist ya Jared Bowen kabisa igitego cya kabiri cya West Ham kijyamo. hanyuma ku munota wa 48 uwo bita Jared Bowen kuri pass ya Mohamed Kudus witwaye neza cyane umusore w'umuhanga kabisa. uwo bita Harvey Barnes ku munota wa 83 ndetse no ku munota wa 90 nawe ashiramo igitego kuri assist ya Alexander Isaac ndetse na assist ya Obita Anthony Gordon. Kihuta cyane rero yeta Bournemouth na Everton nabyo byarakinaga ariko ku munota wa 64 Obita Dominique Solanke kabisa kuri assist ya Obita Royal de Kelly igitego cya mbere cya Bournemouth kijyamo neza cyane. ipi ya Everton iza kwishura ku munota wa 87 Obita Beto kabisa ashiramo igitego cyo kwishura. hanyuma Obita Bournemouth aza kurangiza match bamwita Sias Coleman kabisa ku munota wa 91 Simas Coleman aza kwitsinda igitego kabisa. Turebe ku ruhande rw'ikipe ya Chelsea ndetse na Burnley match yaje kurangira ari ibitego 2-2 ku munota wa 44 wo bita Cole Palmer kuri penalty kabisa ashiramo igitego cya mbere cya Chelsea. wo bita Josh Cullen aza kwishura ku munota wa 47 kuri assist ya Josh Brown Hill kabisa. Turebe ku munota wa 78 wo bita Cole Palmer kuri assist ya Raheem Sterling ashiramo igitego cya kabiri. wo bita Dara O'Shea ku munota wa 81 kuri assist ya Josh Cullen
shiramo igitego cyo kwishura. Umukino uza kurangira ibitego 2-2. Ikipe ya Nottingham Forest ndetse n'ikipe ya Crystal Palace nazo zarakinaga, match iza kurangira ari igitego 1-1. Umunota wa 11 wonyine wo bita Jean-Philippe Mateta kuri assist yo bita Eberechi Eze kabisa. Igitego cya mbere cya Crystal Palace kijyamo. Chris Wood ku munota wa 61 aza kwishurira ikipe ya Nottingham Forest kuri assist yo bita Morgan Gibbs White. Yihuta cyane rero ikipe ya Sheffield United yakinaga n'ikipe ya Fulham, match iza kurangira ibitego 3-3. Ku munota rero wa 58 wo bita Ben Brereton kuri assist yo bita Oliver McBurney, igitego cya mbere cya Sheffield United. Hanyuma ku munota wa 62 wo bita Joao Parinya kuri assist yo bita Andreas Pereira, igitego cyo kwishura cya Fulham kijyamo. Hanyuma ku munota wa 68 Oliver McBurney kuri assist ya Ben Brereton n'ubundi za gushinda igitego cya kabiri cya Sheffield United. Hanyuma ku munota wa 70 wo bita Ben Brereton n'ubundi atsinze ikindi gitego kuri assist ya Gustavo Hamel. Yihuta cyane rero Bobby de Cordovo Lady aza gutsinda igitego ku ruhande rw'ikipe ya Fulham cya kabiri. Hanyuma wita Rodrigo Muniz nawe ku munota wa 93 aza gushiramo igitego, match iza kurangira ari ibitego 3-3 David. Yego. Hanyuma ikipe ya Tottenham Hotspur yakinaga n'ikipe ya Luton Town, biza kurangira Tottenham yitwaye neza itsinda ibitego 2-1. Umunota wa gatatu wonyine wo bita Tahith Chong kuri assist yo bita Ross Barkley kabisa, igitego cya mbere cya Luton Town kijyamo. Bita Isaka Bole yitsinda igitego ku ruhande rw'ikipe ya Luton Town, gusa biba amahirwe ku ruhande rw'ikipe ya Tottenham Hotspur ku munota wa 51. Bita Song Heung-min cyangwa se Heung-min Son umunota wa 86 wo bita Brennan Johnson ama assist ubundi bashiramo igitego cya kabiri. Umukino uza kurangira ari ibitego 2-1. Hanyuma ikipe ya Aston Villa nayo yarakinaga kuri uwo munsi n'umundi wo kuwa gatandatu, biza kurangira ibitego 2-0 kabisa. 2 bya Aston Villa ku busa bwa Wolverhampton. Ku munota wa 36 wo bita Musa Diaby yari yateretsemo igitego cya mbere. Hanyuma wo bita Ezri Konsa ku munota wa 65 kuri assist n'ubundi ya Musa Diaby atsinda igitego cyiza cyane. Ku munsi wo kuwa gatandatu n'umundi ku isayine z'ijoro yo bita Manchester United Red Devils kabisa yakinaga n'ikipe ya Brentford. Umukino uza kurangira ari igitego 1-1. ngira ngo David ngira icyo mvuga kuri uyu mukino wa Manchester United. Ikipe yitwaye nabi cyane, nk'uko nabikubwiye ku munsi wo kuwa gatandatu. Erik ten Hag yagaragaje ubusereye buke pe, kuko iyo aba ari umuntu ushaka kuguma muri Big Four aba yatsinze uyu mukino. Ndagira nkubwire iyi Manchester United yanganyije ni Brentford igitego 1-1, yari yagize yakibuze, byasabye ko bongera iminota 13 ikibona ku munota wa 96. Yego, ikipe ikomeye rero ntabwo irinda iyo minota yose, ntabwo bibaho. So ikipe ya Manchester United yahise yishyira muri danger cyane, kuko ikipe ya Aston Villa yatsinze mbere yaho, yatsinze Wolverhampton. Yego, ikipe ya Aston Villa yari yamaze gukora akazi kayo, yamaze kwitsinda Wolverhampton ibitego 2-0. So ibi bivuze iki rero? Bivuze ko ikipe ya Aston Villa ni ya kane right now, irarusha ikipe ya Manchester United amanota. Ubu yabaye amanota ngahe? Amanota 9 niba ntibeshye, kuko yari ifite 53, Manchester United ifite 47, yirusha amanota 6. Ubu yabaye 9. Ikipe ya Manchester United sizayikuramo. Yego bifitanye umukino pe, ariko biragoranye cyane. Aston Villa iri seriye cyane, ntabwo wakexpectinga ngo uvuge ngo iyi Manchester United izatsinda Aston Villa, ntabwo bishoboka. So rero ibi byahaye amahirwe akomeye cyane ikipe ya Aston Villa ndetse na Tottenham byo gukomeza kwirukankana muri Big Four. Manchester United yahise njyewe uko mbibona, yego ifitanye umukino na Tottenham, ifitanye umukino na Aston Villa, ariko Manchester United uyu munsi iri up, iri down uyu munsi man. Iyi Manchester United ntabwo iri seriye, niyo mpamvu rero uyu mutoza Erik ten Hag akomeje kwishyira muri danger David.
ubwo rero ni ugutegereza tukareba kabisa ku musozo w'iyi shampiyona uko biri buze kuba byagenda. Nyuma ku munsi wo ku cyumweru kabisa twihuta cyane no muri Premier League yo bita Liverpool kabisa ari ku isaha y'isa 9 n'ikipe ya Brighton. Abafana ba Man City ndetse n'aba Arsenal bari bashungeye cyane barebe ko Liverpool yatakaza. Umutoza bita Jurgen Klopp arababwira ati ibi nibibaho cyane. Ibitego 2-1 rero ikipe ishaka igikombe ni gutya ikina. Najya nkubwire iyi Liverpool bayibanje igitego cy'umusore bita Danny Welbeck baramuzi cyane. Yabanje igitego Liverpool irazira barishyura Darwin Nunez ndetse na Mohamed Salah, ibirangira nyine ikipe ya Liverpool yegukanye amanota 3 ko yarabibonaga, yari ibizi neza ko Arsenal na Manchester City biri bukine ku isaha y'isa 11 imbere nyuma yabo. Rero akazi bagombaga gukora bari bakarangije nyine, bari bicaye ku mwanya wa mbere kandi byaranabahiriye. Ikipe ya Arsenal inganya n'ikipe ya Manchester City, ubu baricaye ku mwanya wa mbere, bararusha Arsenal amanota 2, bararusha City 3. Yewe Liverpool yakoze akazi kayo, ni ikipe ishaka igikombe nyine birumvikana. Liverpool kabisa yakoze akazi kayo birumvikana neza cyane. Hanyuma Dave katubabwire ko uyu mukino Klopp yaratsinze ni umukino wa 300 muri Premier League kabisa. Ku mikino amaze atoza Liverpool ni umukino wa 300 yaratsinze. Ibi rero byatumye ubu ngubu ikipe ya Liverpool yicaye ku mwanya wa mbere n'amanota 67, ikipe ya Arsenal yicaye ku mwanya wa kabiri n'amanota 65, izigamye ibitego 46, Liverpool yiziganye ibitego 40. Gato David, gato mbere yuko uvuga table, ubwo ku isaha 11:30 match of the day, match abantu benshi bari bategereje cyane hirya no hino ku isi. Manchester City yari yakiriye ikipe ya Arsenal, byaje kurangira rero ari ubusa ku busa. Manchester City yihariye cyane umukino, sinatinya no kuvuga ko guhera ku munota wa mbere kugeza ku munota wa nyuma, nubwo Arsenal yanyuzagamo counter attack, ariko City yaragiye irakina, Arsenal defenda neza. Yes, ni match yari nkuko nabikubwiye 50-50. Byaje kurangira rero binganyije, nta kipe ibonye igitego. Arsenal ikomeza kugaragaza ko ishaka igikombe, yego ntabwo birarangira, nubwo ari ya kabiri ntabwo birarangira sava kugeza Arsenal ntabwo yakoze umukino mubi. Navuga ko ngewe Arsenal kabisa yakinnye kuko ibyashobokaga ko ikina byari biri. Yari yahuye n'ikipe ikomeye. Ikipe ya Arsenal yakoze ibyo ishoboye kabisa kuko yari yanasuye hano ku kibuga cya Etihad Stadium. Yego. Hanyuma uyu mukino wa Manchester City ndetse n'ikipe ya Arsenal wo bita David Raya kabisa akaba yujuje clean sheet 10 muri ikipe ya Arsenal de Gunners kabisa. Ni umuhanga, umuzamu umeze neza cyane. Hanyuma David reka ngusabe utunyarutse mu Butaliyani ndetse no mu Budage kabisa, mbere yuko nanjye mbajyana mu Bufaransa, utubwire ese ni biki byabaye kabisa muri weekend wihuta cyane mu Budage byagenze gute? Yego bayita Bundesliga. Byari ku wa gatandatu tariki 31 z'ukwezi kwa gatatu 2024. Bayita FC Augsburg cyangwa se Augsburg yari mu gukina n'ikipe ya FC Cologne. Byaje kurangira rero ari igitego 1-1. Bayita Stuttgart yari yakiriye ikipe ya FC Heidenheim. Byaje kurangira rero ari ibitego 3-3. Bayita Bochum cyangwa se Bochum yarimo gukina n'ikipe ya Darmstadt. Biza kurangira ari ibitego 2-2. Ubwo iyi mikino yabaye ejo ku cyumweru, right? Yego, iyi mikino yabaye ejo ku cyumweru. Noneho kwa gatandatu hari ku itariki 30. Yego, Bayern Leverkusen yakomeje gushimangira umwanya wayo wa mbere, itsinda ikipe ya Hoffenheim mu bitego 2-1. Match ari komeye cyane, match yayigoye. Hanyuma Frankfurt yaje kunganya n'ikipe ya FC ya Union Berlin ubusa ku busa. Hanyuma Borussia Mönchengladbach yaje gutsindwa n'ikipe ya Freiburg ibitego 3-0. Hanyuma RB Leipzig yaje kunganya n'ikipe ya Mayence ubusa ku busa. Hanyuma Werder Bremen yaje gutsindwa n'ikipe ya Wolfsburg ibitego 2-0. Hanyuma ikipe ya Bayern Munich yaragayitse cyane
Bayern Munich rero Dortmund bakishaka nyafu. Yego, yaje gutsinda ikipe ya Borussia, yaje gutsindwa n'ikipe ya Borussia Dortmund ibitego 2-0. Ndagira ngo mwibutse iyi Borussia Dortmund harashize imyaka 10 yose idatsinda ikipe ya Bayern Munich. None amateka yari yanditse ejo bundi Bayern Munich, Thomas Tuchel wayo akomeje ko rwose kuyishyira ahantu itaherukaga kujya. Iyi Bayern abantu benshi byatumye abantu benshi bibaza kuko iyi Bayern se izakuramo Arsenal. Abantu tubivuze ko ari umukino uzaba kuri tariki 9 z'ukwezi kwa kane, no gutegereza tukareba. Gusa ntabwo byoroshye kabisa. Ese ufite urutonde ngo tubyire kabisa uko ngubu urutonde ruhagaze aho mu Budage? Urutonde rero ikintu nakubwira, ikipe ya Bayern Leverkusen ni ya mbere n'amanota 73 ikurikiwe na Bayern Munich. Ubwo rero birumvikana ko yayishyizemo amanota 13 yose. Bayern Munich ifite 60. Hano birumvikana ko rwose Bayern Munich yahise ihereza, nko kuvuga ngo yahise ihereza ikipe ya Bayern Leverkusen igikombe. Itangazamakuru bitandukanye yaraza Sky Sport za SNS kabisa, itangazamakuru nka bya Football News, la L'Equipe kabisa, Mundo Deportivo bose bandika bavuga ko kabisa ikipe ya Leverkusen isigaje imikino 3 yonyine kugira ngo itware igikombe uko byagenda kose. N'ubundi ni match 6 igomba gutsinda kugira ngo itware igikombe rwose. Mwibutsa ko iyi Bayern Leverkusen n'umutoza wayo uwo bita Xabi Alonso bari unbeaten, ntabwo baratsindwa n'umukino n'umwe. So rero iyi kipe ya Bayern Leverkusen ifite amahirwe cyangwa se imikino 3 gusa isabwa kugira ngo yitware igikombe cyayo. Hanyuma David, twirukanka cyane muri Ligue 1, ni shampiyona y'icyiciro cya mbere hariya mu gihugu cy'Ubufaransa. Byari kuwa gatanu ku itariki 29 nibwo izi match zatangiye. Ikipe ya Lille yaje gutsinda ikipe ya Alsace ibitego 2-1. Bukeye bwaho kuwa gatandatu ku itariki 30 bayita Metz yaje gutsindwa n'ikipe ya AS Monaco ibitego 5-2. Hanyuma Rio yaje kunganya n'ikipe ya Reims igitego 1-1. Hanyuma bukeye bwaho rero ku cyumweru bayita Marseille yari irimo gukina n'ikipe ya PSG iza gutsindwa rero na Paris Saint-Germain ibitego 2-0. Hanyuma Strasbourg yaje gutsinda ikipe ya Rennes ibitego 2-0. Nice yaje gutsindwa n'ikipe ya Nantes ibitego 2-1. Hanyuma ikipe ya Montpellier yaje gutsinda ikipe ya Le Havre ibitego 2-0. Hanyuma Toulouse yaje gutsinda ikipe ya Clermont ibitego 3-0. Hanyuma Brest yaje gutsinda ikipe ya Lorient igitego 1-0. David, nyarutsa mu gihugu cy'Ubutaliyani ukatubwira uko bimeze. Yego, mu gihugu cy'Ubutaliyani rero naho bakomeje shampiyona y'abahita Serie A, sibyo? Hari kuwa gatandatu rero Napoli yaje gutsindwa n'ikipe ya Atalanta. Napoli yaragayitse mwuka Imana, yaje gutsindwa na Atalanta ibitego 3-0. Hanyuma Genoa n'ikipe ya Frosinone banganya igitego 1-1. Torino itsinda ikipe ya Monza igitego 1-0. Hanyuma Lazio de Roma yaje gutsinda ikipe ya Juve igitego 1-0. Juventus ikomeza kugayika rwose. Hanyuma rero ikipe ya AC Milan yaje gutsinda ikipe ya Fiorentina ibitego 2-1. Ngizo match rero zari zihari. Hanyuma rero ku cyumweru ntabwo bakinnye, urabizi ari mu Butaliyani ni abakatolike cyane, kandi umunsi w'ejo hari umunsi wa Pasika gira. So rero byatumye match zabo ziri buze gukomeza kuri uyu munsi ku itariki ya 2 z'ukwezi kwa kane, right? Kumukanya ku isaha y'isa sita rero ikipe ya Bologna iraza gukina ikipe ya Salernitana. Hanyuma Cagliari ku isaha 9 irakina na Verona. Kuri iyo saa ya saa 9 kandi Sassuolo irakina na Udinese. Ku isaha y'isa 12 zuzuye Lecce iraza gukina n'ikipe ya AS Roma. Hanyuma ku isaha 2:45 ikipe ya Inter de Milano iraza gukina n'ikipe ya Empoli.
hanyuma rero ukuntu bimeze ni uko Inter de Milan ni iya mbere n'amanota 76, ikurikiwe na AC Milan n'amanota 65. Ikipe ya Bologna, ikipe ya Juventus ni iya gatatu na 59, Bologna ni iya kane na 58. Hanyuma amakipe arimo kumanuka arimo umurongo utukura ni Frosinone ya 18, Sassuolo ya 19 ndetse na Salernitana. David, ayo nayo makuru wari dufitiye mu Butaliyani. Gusa cyane mu gihugu cya Espagne kabisa, iyo bita Barcelona ku munsi wo kuwa gatandatu yakinaga n'ikipe ya Las Palmas kabisa, iza kurangira umusore bita Rafinha arangije umukino neza cyane ku minota 59, shiramo igitego kirangiza umukino. Rero David, si iyo mikino yonyine yabaye, so umukino wonyine wabaye kuko hari byatangiye ubundi ari kuwa gatanu. Cadiz yatsinze ikipe ya Granada igitego kimwe ku busa. Cadiz yitwara neza cyane. Yego. Hanyuma kuwa gatandatu iyo ikipe ya Barcelona nk'uko wari ubivuze yatsinze ikipe ya Las Palmas igitego kimwe ku busa cy'umusore Rafinha. Barcelona ubona ko nyuma y'ibibazo bari bamaze iminsi barimo itagiye kugaruka mu ifite imvune zikabije cyane hagati mu kibuga, abakinnyi bayo ba Gavi, ba Frank de Jong, ba Pedri bose bari mu mvune. Hanyuma rero Valencia yaje kunganya n'ikipe ya Mallorca ubusa ku busa. Hanyuma Almeria itsindwa na Osasuna ibitego 3 ku busa. Hanyuma Getafe urabizi ko ikinamo umusore Mason Greenwood uvuye muri Manchester United bamutije. Yego, iyi Getafe rero yatsinzwe n'ikipe ya Sevilla igitego kimwe ku busa. Bukeye bwaho ku cyumweru Real de Madrid ifashijwemo n'umusore wayo Rodrigo yaje gutsinda ikipe ya Atletico Bilbao ibitego 2 ku busa. Hanyuma Deportivo Alaves yaje gutsindwa n'ikipe ya Real Sociedad igitego kimwe ku busa. Hanyuma Girona iza gutsinda Real Betis ibitego 3-2. Celta Vigo yaje kunganya n'ikipe ya Real Vallecano I think ubusa ku busa. David, twihuta cyane nanone mu mikino itegerejwe mu gihugu cy'Ubwongereza kabisa. Ni ku munsi wo kuwa kabiri azaba ari tariki 2 z'ukwezi kwa kane. ubwo ni ku munsi w'ejo. Hanyuma David, gato utarajya kuri shampiyona y'Ubwongereza match zitegerejwe, mbibutsa ko iyi Real Madrid ni iya mbere na 75, ikurikiye na Barcelona ni iya kabiri na 67, Girona na 65. Hanyuma amakipe ari mu murongo utukura, iya mbere ni Cadiz ni ya 18, hanyuma Granada ya 19 ndetse na Almeria ya 20. Yego, wakomeza ngira ngo bimeze cyane. Twigarukira mu Bwongereza rero, ikipe bita Newcastle United izakina n'ikipe ya Everton, azaba ari ku saa 2:30 kabisa ariya mu gihugu cy'Ubwongereza. Ubwo mu gihugu cy'Ubwongereza azaba ari ku isaha yihe nanone ku isaha y'isa 2:30. Ubwo bizaba ari saa 4:30. bizaba ari ku isaha y'isa moya n'igice. Igihugu cyane rero ikipe ya Nottingham Forest izakina n'ikipe ya Fulham n'ubundi kuri iyo saha. Ubundi mufu ndetse na Crystal Palace ku isaha y'isa 2:45. Burnley na Wolverhampton n'ubundi ni ku iyo saha kabisa n'ubundi. Ikipe ya West Ham ndetse n'ikipe ya Tottenham Hotspur mukino ukomeye cyane ku isaha y'isa 3:15. Umunsi wo kuwa gatatu rero naho hateganyijwe imikino ikomeye cyane kabisa, iyo bita Arsenal de Gunners ku saa 2:30 na Luton Town bakina neza cyane hano kuri Stade Emirates. Ikipe ya Brentford n'ikipe ya Brighton Hove Albion ku saa 2:30. Ikipe ya Manchester City kabisa, iyo bita Etihad Stadium bazaba bakiriye Aston Villa ku saa 3:15. Ku wa kane rero hateganyijwe n'ubundi imikino igera kuri 2, ikipe ya Liverpool ikina n'ikipe ya Sheffield United. Sheffield ubwo biri mu murongo utukura, ni ya nyuma izanamanuka azaba ari ku saa 2:30. Ikipe ya Chelsea ndetse n'ikipe ya Manchester United ku saa 3:15. match ikomeye neza cyane, match ikomeye kuri Stamford Bridge. Match ikomeye, iyi match irakomeye cyane ku ruhande rw'ikipe ya Manchester United. Ese abantu barimo kwibaza iyi Manchester United izongera itsindwe, izanganya nanone, izatsinda? Ariko Manchester United ikunze gukora match zikomeye cyane, ikunze gutungurana, ikaza match zikomeye abantu bata expectingaga kiri butsinde ugasanga irazikoze neza. Yego, Manchester United rero ni ugutegereza tukareba uburyo zitwara nyuma yo kunganya n'ikipe ya Brentford. Ni naho dusoreje rero amakuru yacu twari tubafitiye muri uyu munsi. Wowe utarakora subscribe ni ikibazo gikomeye cyane, turagusaba gukora subscribe kugira ngo ujye gukomeza
kurikirana ibiganiro byose Yego. tubahereza hano kuri Main News TV. Mwari kumwe nanjye Peacemaker promoter ndetse n'ayandi menshi cyane ndetse na Safari Dev. Murakoze cyane.